Jauh-jauh tu sa ka jam-jaman nama ka cinana sulibat. Saka tutsu ka jam-jaman na urja supui na kai no atsamas imazai tua Timoti ya Tevril. Imazai tua sangsan na kayan imazai tua tapuru katu 5 karam pacu tapuru katu 8 karam.提摩太后书1章15节到18节。Kemudian sun tu azwa sepasa yasia cau-cau mapolat. Na baika nga kitu kuda dan waken. Patela di pitiru kati himu kini uta. Ula pinaura nua marereng semekemekel ni ani sefu. Ayatwa pinapupicu-picuran akan ni maju kindiau-diau. Sake kana mareba. Au ini ka sini kasya aku kini rosungan. Au si jalunan ni maju i Roma. Kirimu kemim puringat tanwakan. Sake jumaki yanga. No majalu nanga azwa si pancezan mumal. Noa marereng adau. Ola pinauranga ti maju noa marereng. Na kemelang suna rawat setu na makuda kivali sakit ni maju dan nuakan i ipisyo aicu kai noa cemas. Tutsu sini pupatarvan janujen道成肉身的福音那penakar-warwa kai mara cao-cao呀。约翰一书3章18节到19节说，我们的爱不应该只是口头上的爱，必须是真实的爱，用行为证明出来。那么从这一点我们知道，我们是属真理的，我们在上帝面前心安理得。真正的信仰必会在生活中实践爱，就如阿里舍佛对保罗的关心。在主里的团契生活，弟兄姐妹的交流，不是信仰知识和言语可以取代的，当然也不是人工智慧能取代的。今日教会若只是谈论信仰知识的团体，当然会受科技冲击，面临解散的危机，但跟随道成肉身的基督，彼此互相关怀的教会，却是不会被任何世代淘汰的信仰团体。行呀都做个jaman-jaman，道成肉身的福音。Pas malam-malam dan uji nama polat aichua jakiliva ketayau ini kamanu imade tua jakai tayau. Na kwenu katina vaika pasusu tua mana pena oridana kiliva ketayau. Masidua tua jasikudan vaika pasusu tayau. Saka kemenantin tua chana matutsu na kaoridana kai tayau. Ni te autin tua cemas na suliva tetin. Saka aichua paorida saruan tayau. Paorida masimazai tua sekatsu tayau pasusu tua kilivak namaya te ani sefu na varisaked na kilivak karamat te Paulo. Saka titin imazati ni tara tua dangi tayau. Titin na maravitu ini ka amine chua cawan tayau aichua kai auri makaya kita vali aichua tutsua jita ya pakata 人工智慧 ini ka manui makaya kita vali tayau tutsua kiukai nuamina cawan kinilang cara asifung tua maurip cara matavadavadaitin lakwa nuna kisusutin tua namar cau-cauati Yesus Kristus tayau anamakaya tinana masimazai tua kiukai maka kilivaliwak maka valis kesaka de tayau nuna matazwa manayukari maipu manarika mataura imazai tua saruan tayau saka tutsua sini papupisu le tanutin latina na kemelang latina na pulingaringau latina na kijajaran tua chua
di Yesus Kristus yau ayat tuan semasa timadu mar cau sa mama jeka cawan sa masanta pasal sariu sa kipaura saka macai mazai jojika sa valut pai mana sini paporing o tanutim na kwenu katina kamedan ini kamanuami na cakai ini kamanuami na cakina cao baik katina pasusu imazai to ta sekacho maka kidivaliwak baik kavali saked tua marka nama pauranga cao imazai ka cawan saka cici namiota ni mazai cini kiukai tela pajangaran na kwenu katina maka kidivaliwak baik kavali saked tua marka ca vetik apa pupichur tua marka ca vetik arui makai tia majuana kika kejeng arui na makena kemelang tu izuat semasa na akaulidan amana kasisuan tua ca pichur sebetulnya nasi ayakena pas semarau sakam tu cua ka jaman asini pakinum nemetan utem tu cua isyukan tayau aku benara baik kavali saked apa pupichur tehima saka nama kai tina na pasusu tua ta saruan sinaya这一周我能关心鼓励哪个人来实践信仰sinaya tu cua ka jaman aruta kegaluina kinumnem saka latina na gemalu kinumnem ayakana pasamarau ka enuli 天父上帝感谢你借着耶稣基督的道成肉身向世人彰显自己感谢你借着教会历代的圣徒将真理与生命启示我们求你让我活出你爱的形象使人得鼓励奉主的名求阿们 mali tu coka jam-jaman nama katina miseselang sumupu kilaroi tua kainua cemas dikiki cuaca sinupu dakwa pasamara-marau tua na penakarwarwa kai tua siki jajaranan de Yesus Kristus na kwenu katina masidua tua kiriwak masidua tua balisaket tua nama paura cao marka vecek siangai maza kiokai amarka vecek marka kakanga na kwenu katina masidua tua sikudan apena ulidan balisaket pena ulidan baika kiriwak tua marka vecek ayakana pasamarau saka madi saka nu izwa ini kana malungwa aku sinupu lamunana pazekatanga saka madi latinana suliva tu suata kini adavan taja ping'an